Danse mva nkubwire twumvikane nk'abarya ibimbuto mbabarira iyo ndanaguteye wivanemo nta mwana rero undi iwacu baracyandira nanjye kurera abandi ariko rwose wangu muri kimwe nayiguteye nasinze nta ndanaguteye ndayekana kumugaragara izuba riva njye nta ndanaguteye man ndacyari muto Nese nakwege ngo nakwege ubona ikintu cyabyimbye umva ukuntu irinjije yego wumve nawe nzira wanshinze mama barira urupfu rwizawe yana usko bikaze. Yes. Can I help you? Ngo? My name is Justin. Nkaba nturuka mu Rwanda. Sorry, come again? I'm from Rwanda. Okay, Squara? Yeah, Rwanda. so what are you looking for? So I'm looking for job. Niba mbonera akazi akari kose nagakora nta kibazo. Can you speak English, please? Yeah, I speak English. I speak. So we need every information about you before we give you job. Mungu wangu. Ndagushimiye wowe nteze amatwi. Azakubwira ko ashonje kandi afite inyama mu kanwa. Azakubwira ko afite ibitotsi kandi yarasinze yari wo mubyukije. Azakubwira ko ashaka kujya kuri wese kandi uri kumuvugisha ahagaze kuri wese. None ni gute twisanze ahantu? What's up? Guys, it's your boy JJ Maybank again in your screen, right? So uyu munsi ngiye gukora prank. Ariko baranyica tu. Uyu munsi ntago ndi burutayo. Ngiye guhamagara girlfriend wanjye. Nyine mubwire narakaye ndi kumutuka mbese. Kuko ntago bimenyereweho. None mubwire ndi kumutuka narakaye. Kumve uburyo ambwira. Girlfriend wanjye mukuru. Wumva ukuntu ngiye gukora prank mu bintu biteye ubwoba. So twagiye. Baratsora buke. Twagiye mumabare mumbe hafi gusa. Let's go. Twagiye. We girlfriend. Ibintu kubyara bikoze. Ntabyo nakoze. None biri. Nago bindeba nawe ugibukora wose uraho ngaho mu rugo kumara iki. None amakuru yawe bimeze biti? Kunagwa amagero mfite telefone. Amakuru ni meza nubwo uri igikara. Ngewe uhora umvunisha man ngiye narakurambiwe bro narakurambiwe. Buri munsi byukuteke byukora iki ngiye ako kazohoramo undi kamari iki. Genda kurambiwe man ndakurambiwe kabisa ngiye nshaka kuva aho ngaho nkaragenda. Kandi umenye yuko ibi byose mama uri buze kubimenya ko nago ngewe duhurire mu rugo. Wamaze. Oke, iri joro ushaka kurara. Umva nyine umva ni prank bro. The Bluetooth device is connected successfully. iwacu nta muntu wigeze biyahure iwanyu bariyahuye se. Yana. Arya baby. Oui. Iri joro wambwiye ngo naguma. Shumba bari umugongo ni kundya. Iri joro naguma. Nta mugongo nifitiye yewe. Sawa ubwo nyine witegure ko ndibukoreshe ka gasabuni. Mada sunyuzwe? Yego pe. Sunyuzwe wanshinziwe. Urakoze singwe. Amasegonda y'ababiri. Mamagare muganga. Umva buri munsi. Ese sheri mundi bakajya koga? Pa amasaha 9 yose. Abagore muri abagome. Yindigo ndi gukubita nzamuka amabye ndi kuboza igihugu.
nyine ngiye nitwa Shaka. Nyine nakubonye kuri Instagram. Nyine mama yari yambwiye ngo nyine ngwite umukobwa indango nibwo yatagukunda. Rero nyine nabonye mfite amanyashi. None nyine nari mfite akabazo. Ariko nkagutera aba Yesu yishimira izina rye ryiza. Nuko uravuga ngo uzakwizera wese azategeka ibuye ngo rihinduke umutsima. Uzakwizera wese azategeka inzoga ngo hinduka vino. Niyo mpamvu zani imubimba imbere yawe Mana ngo yihindure vino ninywere maze nereka abanzi kuri Imana. Reka nkweho maze mbatinyure mbere ko atari inzoga. Reka nkweho kandi nyinyweyeho uko nayinywa kose ntibyambuza kuririmba Imana. A few moments later. Amakosi nakoze yanuje kugabanya love na rose. Amarose nakuzi abatutu bakaraga kopi ya lope kuri kushe na butin phone ya Nindambi. Usko bikaze. Neymar Junior ku myaka ya 60 nasaza azaba yicaye atakiri gukora ari kurya ku mafaranga y'abana be bitewe n'ibigwi yasize. Naho papa wawe ku myaka ya 50 azicara ari kurera abana wabyaye mu gasozi. Messi ku myaka ya 35 azaba yarabaye amateka bavuga ukuntu ariyo mukinnyi wahebuje abandi bose. Naho papa wawe ku myaka ya 65 azaba yarabaye kimenya bose bavuga ko ariwe washatse abagore benshi muri quartier. Umwana wa Cristiano Ronaldo ku myaka ya 17 azaba afite Ballon d'Or. Naho wowe ku myaka 15 ushobora kuzaba uri mageragere. Abagore ngo mwaribonye ngo nta mugabo wemerewe kubita umugore. Ngiye gukubita inshinzi y'umugore nushake bamfunge. Sanze gwenye kushi. God have mercy upon us. What? Oh my God. Na iwacu nta muntu wigeze yiyahuye. Iwanyu bariyahuye. Ni mu rugo. Njewe ngira uko ngenda amani nkuko amategeko y'u Burundi abitegeka. Nemeye kuzabana n'ingirwa mugore ngo ni Nyiramiruho Diane, tukazabana mu byiza gusa mu bibakimenya. Yambwiye ko anyara ku buriri ariko kanizere ko azabika integara mu rugo kuko na nyara nzamuha nyina Imana izabifashe. Usko bikaze.